بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كوري رواية کے افد روایت عائشہ رضی اللہ عنہ روا قرب فونی ادوها کو اکمنا کے اریها انہنا کو واہکا جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لها انہ مسکین تمن کمنا کے اریها ادوها کو اے اینگے دے انہ دارین گویا گے فاطعمتها ثلاث مرات دن تمنا دینی میں تمن کمنا دینی میں تمن کمنا کے گیگا ہوئی قدر تین قدر فاعطت كل واحدة منهما تمرة فرفعت الى فيها تمرة لتأكلها. کم یک اسکوری کی روایت کا عائشہ رضی اللہ عنہ بداڑ فوانے එකමනා ගේ ගෙකොළු මානේ කි ගඬු වරකොළු හොදුම ෆෝගා එම්මේ කදුරෙක්ගේ මින්බර එකමනා ෆෙනි වඩායකති නමස් මිරවායක විදාලවණි තින් කදුරු තිමන් කමනා දෙවීමේ දෙන් ඒ අංගෙ මිස්කීනු ඒනාගේ අතල් ලිබුන් කදුරු තින් කදුරු දෙ අංගෙ කොදින දිනුම ෆෝගා දෙ අංගෙ දරින දිනුම ෆෝගා ඒනා කදුරු කාකම දෙක්කුමට්ටකා ඒනාගේ කදුරු ඒනාගේ අංගයා කෑරි කොල්ලිය فاستطعمتها ابنتاها دين اناගේ de anhin de darimmes e kaduru kiyoma foga anikkaves e anhina mane ke miskin anhina ena e kaduru noka anikkaves ena libun kaduru wes defale kolluma foga enage de darinna dine فاعجبني شأنها دين timan kamana ekamana e kantaka meduga warab bodan ajab wajje فذكرت الذي kum yakas Aisha radhiyallahu anha ekamana ajab wada gannawani hagigatuga rahma kulunu ge sabun komiyakas Aisha radhiyallahu anha yaki puriha anghinum tawge teremvis ma vegen wa kamanay ekamanay libegen wa ma kamakivis ei ekamanay ki ei swaruge ge ahluwarin ge teren ahluwari ekama adi emmeha mu'minu takunge mamma kama nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan ko debwa fe names ekamanay ge daraja libifa wa iru gaves ekamana vidaloni timan kamana ajabuye mi hadisai den nabiya sallallahu alaihi wasallam ge wadaagatumun timan kamana e waahaka ekalege faana dennevime den ekalege faana hadis kurabiye mi ekalege faana hadis kurabi mi basfulu mifar tafat ekalege faana hadis kuraba fani inna allaha qad awjaba laha bihal jannata ama kashawarum allah subhanahu wa taala e anhinaya mane ke miskin anhinaya suwaruge libun lazim kurabafiye suwaruge libun lazim kurabafiye nuwata أو أعتقها بها من النار نركين سلام كربا فيه كم يكس مهادسة مي بيان كندني متي وريكم حاجة ميهك جيفا وهيروغاوس أهم ميهك أديكين हास गोतेगा कोरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को देवी फदे कुडा अंगेन देखुदिन बेलुमकी एई सुवर्ग लिबिगेन दाने मतिवेरी कमे कमशा अदि नरके सलाम कुरेवेने फरुदायन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिहाया नरके मेदुगा लब्वाने कमा bayan begen aswe kurige hadis basfuru takumis adive sarokon mennan e bayinge gende haas gotekka ma miha libe darinnan aladumuge rahmai kulunukan ehen hadis basfuru ge aswe allah subhanahu wa taala main ge darinnan alada min warabburem bes allah subhanahu wa taala ekalange alunnan oga terive rahma kulunu ekalange labbe ekalange alutakundu dengan hadis basfuru ga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fimani allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifain hadwa bodukure viraskala ko timan kalege faanu ge ummatan mikamuge nubankam bayan koddebwa me mikame koffika wani nama ekamegge azaba ekamegge bodukan nubankam timan kalege faanu bayan koddebwa me ei kameti demihegge hakku nigulagen fi mihekka libigan daane azabuge bodukama ekamegge nubakamuge bodukan timan kalege faanu bayan koddebwa me ei yatimunna adi anghenek not anghenu nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan koddebwa fa dei nabiy sallallahu alaihi wasallam ki ekalege faanu ge ambi kambalun kore ebbes ambi kambale gaga jesse vibe kalennun adi kodakujje gagas nabiy sallallahu alaihi wasallam jasse wafaka nuwe den hamaya ko anas radiyallahu anhu ge hen riwayat ge asfawe nabiy sallallahu alaihi wasallam diha har wanden ekalege fan hidume kodde biruga duwa kois hadime ge gotuga anas ge fan olu bir duwa kois vidale nuwe e anas se kiwegen he miyone kame kuri kiwegen he miyone kame nukurani efada ekalege fan muhatab korwa fakae nuwe ema nabiy sallallahu alaihi wasallam ge khuluquge emme mativeri daraja algon mennan igi midani yatimun nabes nota nikametin nabes ekalege fan oga tere wada gannawa minwaru
ام فو حدیث بسولگا بیان وگن اسوا ونی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرونی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی الضعفاء تمن کلیگ فان ہودوا دبواشے نکمتنا مسکینو එමිස් මිහුන් හොද්දවා දෙවවාෂේ මිහුන්නකි කොබෑකම් බයන් කො දෙවවාෂේ මානේ කේ කලේක ෆාන උළුවි මුජ්තමෝග මදීනාගේ මිහුන්ගේ තරේ කොබෑකම් මිස්කීනුන්නා යතීමුන්නකි فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فهم كشور ne kaleek fane ke sababu is bayan ko devwani faham kashur tiyada mihunna nasr dibuma adi rizqu tanawas wegen dani eba mihunna hediye komyakas බය මුජතමෝතව ගුණත ගින මුජතමෝතව ගහීවෆා මෙොන්නනි මුස්සන්දි තනවස් මීහුන්නා හෙදියේ අබදවස් රිස්කු නොත ගින එච්චි මිලිබෙලි නමස් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ බස්රුම් මි බයන් කොද්දවණි හගීගතුගා නිකමෙති නොත මීහුන් අලානුදා මීහුන් එමීහුන්ගේ දුආගේ සබබුන්කන් රිස්කුස් තනවස් වෙගෙන් දානි අදිහම යයක නස්රුස් දිවිගෙන් දානි එෆද මීහුන්ගේ සබබුන් එහෙන් හදීස් බස්කුලගේ මානාගේ ආස්වාවේ हम कशवरुन निकमति नोत अनिया लिबिफावा मीहाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला देमेतुगा एब्बस फरदा एन्वे माने की इफद मीहे कुरा दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हजरत उफलिगन ताने दुआ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को देवाफवे एम इफद मीहुन ओगा तरवे अड़ागुमकी एमीहे के इफद निकमेच्चे के दुआ है अलगन मेन्न लिबुमकी यही अलगन मेन्न लिबिगंदा उफलिकन अदि अलगन मेन्न के रिज़्क़ु तनवस वेगंदाने सौबकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को देवनी दुआ है कि अलगन मेन्न की रिज़्क़ु तनवसवे इफदा बयकन अलाला बयकमगे तौफीक अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवु सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।